Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, that's it. Say only a D impo. Your church ye pa extra unyamia dominating shra. Edema exclusively say unkwan wishra no. Enye krabehe. Yeah, that's it. More kwa basonko kwansu be pim. LGH Live Studios. Asante Kotoko Bobo Kono. Akwa Drew Asum Dream. Ewo Bia a friend said Durban precisely. Mulanga Ridge. Na Bia Kotoko. Tina for the rest of say ne yebebo game na wie no. Yeah, the whole details somewhere on this very fantastic episode. Now when you're chefan Eddie a free more darling club net to free Kumasi. Now to free Kumasi a hin almost is your 2 team no. Maybe you're breaking it down Eddie amount now when you're chefan you do rum hotel tour hotel now Kotoko that's no say na city Corona Kotoko lodges on Chrono say city and so more Durban a crocasier. But Durban, na himfa eno basis here. Baby akotoko base new to the stadium. Say airport or free at the core hotel honey. How many minutes? Ninyana no yet is some exclusively training. At to say team no itinerary. Say na nyama AC come pacho. What the any ninyana some on this fantastic episode that yen say udita ubitimi unsampa. Yes, view vividly and of course accurately. Nabi bia to me akos me did Derek Saint Kizito, thank you so much. Say o trust ye na yedin sempani nyinano etu edwa edi amount. Ti Kotokoda hotel ayatu din se Protea Hotel, Fire and Ice. Hotel any din eno Protea Hotel, Fire and Ice. Oko South Africa Protea Hotel no ewo baby bebre na oko Durban na Kesia Hotel Kesia ba ko eho ena ene Asante Kotoko eda na 4-star hotel. 4-star hotel, South Africa 4-star hotel there. Na a dead DPF sampa and when you yes. Into yado to na ya residence so no ebesi ako ewo mu. Shakakra mame hotel akotokodano enye ye de ho gist nyina no ebro ewo dwumadi kese so. Eno achi so ekura akotoko e host so anase Kaiser Chief e host kotoko so no yedim say Durban but krona nkasa say bia ya ahodwo ana da ban mebacho eno nso ehɔ na makotwa ho nsensem kakra ede man ba yense Jenny nasi say na yentoa so enkoye ni Asante Kotoko team no etu edi free bia your friend say Kumasi kopie mu ewon kan from Accra no and I'm catching on flights 5 hours 55 minute flight ekopie mu ewo bia your friend say Johannesburg, that is OR Tambo Oliver Tambo Airport T from OR Tambo no and Asante Kotoko etua so a flight edikoko si bia your friend say Durban Shaka International Airport, Kinshasa International Airport. Now, also from Joburg to International Airport, that is Kinshasa. No, mebacho edi 1 hour and after 10 good minutes. Ewo ewiem 1 hour 10 good minutes. Enti wokabo ma na say kotoka clock base almost 7 hours flight from Accra to be a friend said Durban. Omukosi Joburg no mo to aso efa for 1 hour 10 minutes. Eko PMU LBI a friend say Durban sisi amene o say team no edra sumdwem na na team no enye training Asante Kotoko team no training today nam say jet lag that is flighter omo fufu ye ni ade no they are fatigue ebe seti in nti ne ahomeje da amene o say there omo rest kama bibia no the din kama weather very conducive for association football bibia no ACC na kwan so kama na obi baby say omukọ ya homeje bia to say ampa Kaiser Chief mpanyimfo no etimi my dom that is one mpanyimfo delegation eba bi hia wo airport na nyeketo akra bibia no dada kwan mu Kotoko na ye mu ye wo madidie mu ye wo motebiam ene bibia ekoso no nso kama o hwe videos outdo a wo mo eduru ye ewo bia your friend say Kinshasa ewo KwaZulu Natal Kinshasa KwaZulu Natal province no mebacho omuduru ho no say na players na nim tie break akra abam ene ade a omugina bia omukọ akoda na nim etwa pictures kakra ene enso yede bi ehu kiw se ne be ya onso be hu darling club Asante Kotoko nti we omuduru Durban airport or bia your friend say Kinshasa Zulu anansa Kinshasa International Airport no ena hu so mo twe on bag da se kakra yere
ede ko ba ku mienu miensa Aziz Dari no Emmanuel Super Entry enie sanso and a host of players Kamara no ne ade Joe ene ye ni pictures no obi snap one snap a akonya we pa ho adabai yes sa pepepe ena esitie yinti ye dey mix em wa hwese de ne ma esi konti ahanom video ya wo die na ahanom Jobek bia your friend say OR Tembo yes Oliver Tambo Airport midinka do fa bia wo mo be pass nyina nti ho ye waste time ewo ho no mo enti ye to aso na yakoya nim ti wo mo flight a na omode catch akopie mo Durban no enie yes sa pepepe ena ye nsentreni a odi team no achi ababa ede eto yanima bibia no so now yenya adwuma we ye wie dia yemkɔ kro na Kotoko so no se ahodwo atonsu daban sokoban anase ehemfa ekro no ena eda so no kro no din ede Umlanga Ridge ewo Durban but Durban e kro kese Kumasi ba Kumasi won nkrabata enti Kumasi brono bay ena Kotoko so me pacho your friend Umlanga Ridge kro no din de Umlanga Ridge eno de me de somwo na the overview of the town ene me de ato screen so me pacho wo hwe kakra se ne data no enkonkosai kwa na obetimi anya bibipa de frame the map of Umlanga Ridge baby Kotoko ewo no ene me de ato anim kama ewo mu no yes Umlanga Ridge baby Kotoko wasante Kotoko krobia mapoma metema ewo no that is the map of Kotoko location right now o track here according to your central for no satisfied per ena esi etie ewo mu na krona Kotoko so na efe yi pa Umlanga ho no wakohoda nyame adom radio adwuma kakra ye ene central adwuma nti yekopie mu Durban na ama krono de yenimu kakra kyese bibia ekoso more ahodo atwa Kotoko ho ahia konubia more enie Mount Ejinkombe eno so ewo ho no mo ena main beach Umlanga beach nso toaso kononima rocks ene ade a atwa won ho ahia no eni kan ye panti migidi so we de mo ba ya na mo beji cap bia nice experience ene Asante Kotoko place mwanya na krona Kotoko also said him din kan any Umlanga Bridge chrono the overview of the town ena eda with screen so no Umlanga Ridge sa pepepe ena esi etie ewo ho no ma bibia ede the din kama o Darling Club akodru ene omo rest no training today. This is the location you can locate Asante Kotoko. The general overview of the town ene yaya hu adwuma krojin Eddie Emma come bibia okromono ye lenses no a capture by the kind courtesy of our senior brother and again Eddie Sylvester Anane Sly the rumor man one also Eddie team na chi kakra nei wade ne mapa etu yanim ewo mu now yemfa hotel a Kotoko Air Lodge yemfa nra ho na ehwe kakra mame yes eso hu ba bia Darling Club eda hotel no animu nie your friend Protea Hotel hwedini ye mame Protea Hotel oko Bloemfontein ebi ho oko Cape Town ebi ho oko Port Elizabeth ebi Port Elizabeth dia na Garden Court Hotel yes na oba bipiem bia your friend say Durban precisely Umlanga Ridge the biggest hotel the beautiful edifice ewokromwa son hotels akese enum na ewo ba bia Kotoko wo no but the fepa empanifo hwe mu hu say sefata wo mu no and that was screen so now wo hwe no Protea Hotel, Fire and Ice, Marriott. There's a Marriott for no and operate under the auspices of Protea Hotel. Bibia Air Cost Ewomo Protea Hotel. Sapepe and a city. I mean, from Rom Kakra and Anajay. And I'm from information, you know, in who queue. Na enyano kama. Hotel, you demo my dear chia. Ubetia $76 a night. $76 a night. And also kakra to your team for enim ewo menkomanim okay mamenkomanim na eto aso ehun sedin so no esi etie ewo ho no mo sese me du ra hotel no ntwa so ene na dontrom na ohun sede niema ebesi akoko ani mame na yenhwe Protea Hotel Kotoko yes ahanom ena yo mo camping base me du ram hwekakra mame nchenchen na wo hwe no me du ba be ram anisa a very garden one I just say very very nice yes bibia de danakwa kama nye Kotoko na be ba hotel obeda bia be yi kakra nti no
with all due respect, Krobia remains supreme. Enti Kotoko, yes, and cameraman dane no, but the best art hotel no, the inside, and I do a run. Your friend hotel, and the Protea Hotel Fire and Ice, Protea Hotel Fire and Ice, Durban, Kroponi Munewo, Bronwe also a Umlanga Ridge, 4-star hotel. Opa address a cohort so register for Abusen so more South Africa no about 14 Pound Boulevard, Umlanga Ridge, Umlanga 4320 South Africa. Yes, address na Sergeant Biumami. We ya who me ma fefe so no yi ene mema akentina we omu nyina no akrachefo ne maba we ye adwuma e hotel no inside. Yes, your housekeepers e wo ena ye wo mu nso a drivers nom ni ade wo ma ye adwuma restaurant wo ma say black no ye restaurant workers a wo mo na ebe cookie that the ama wasante Kotoko a bibia no ebetimi aidin krogen na wato aso akọ wanim ewom yanko yanim. Yes, Protea Hotel Fire and Ice Marriott eno bia your friend say Umlanga hotel inside msadu remu a say ena esiti anema coso videos any pictorial evidence na de dewa and I'm say I said that aboka ama will be edit team nechi send be ya obenya wo gist any favorite stars edit every hand bia yetna edidie enie. Yes obekwa pia ama bibi cool kulem edi amount na atoa so akoyanim ewom eya na mpese o sa hwe hotel nanim edifice no enti na ya na msa ade waba no inside the room and answer obi be say room no inside no say ena esitie ye wono kran kama abibian place na da and now madanya gro enije no koso a yesi paigu makaiza chief for no na yaji Toyota car no eba na ye de be chere na say tu na ohun sampa say tu ahu dede. Yes me do wuram WC ntwea so ene ba bi ejina shower ene ade nyina bibia no koso na wahu pool kakra nso da ho a obetimi ajeje wa homeje bia kwan so na bibia koso we nyina Kotoko hotel a base no. Yes room no ebi nso enie. Yes ena me dia to anim kama uguso hwe ne no training koso ne ene omunye training nam se jet lag anase fatigue kakra epie mu ewo akwantukesie no mabre ufri Kumasi ekopie mu onkran from Accra na ukopie mu Johannesburg, from Johannesburg ekopie mu ewo Kinshasa International Airport no so eso jo ahome kakra na china training akoso. Yes sana city na mesade just about place catch no so nkomo eba be ma sisi we gym kakra obekwa left na de na bibia akoso inside the hotel and also kakra sia de somo na unya ochefa ede efrimu na bibia akoso me say hotel no address number 14 Pound Boulevard, Umlanga Ridge, Umlanga Durban 4320 South Africa. Kotoko for mon ko shawa o muniema mo mo no Durban minim say Ghana for Santiko Durban pa Santiko kese ba kon Durban nti minim say munuanu ma Port Elizabeth enya ananko ma ba ho but nye ho emuwa what they call no emuwa pa nti omo ntimi nka so omo rane minim say match day ne de womo a prepare omo bekwa ko hwebie Nesprit for ba Bloemfontein for ba sanso and a Pretoria for also by Johannesburg for everybody game ni be Cape Town for baby heavy but more Durban munya man nyefe monko hotel ho ani je ne odokwan so na mon shower mu players no achede ahodo na omo na ebo pokopan no ede maye. Yes mu trim omo de se otu team kitwa bi mu ba unya sa achede ni bi na bibia enkoso enti asante foko a mo Durban precisely Mama Vic mone Auntie Doris mo ane mo Umlanga mo de mo te ben ho yi pa Auntie Doris. Yes mon konko piem kama na bibia entimi nkoso wano na enwie peye. Yes braima super fantastic ima menim say also te ben Umlanga from residence to hotel hono best 20 minutes driver so also ne what triate dom moko na moko Kotoko hotel no. Yes nentwia so ene na ba so ene yetwa ede ma wa bibia no etu dwa kama wo mu aniema
koso finchim ti sa pepepe ne sitie na obi be say akizito na waka sa my umlanga no nsem kakrai me pa cho umlanga no ayeti say residential commercial and a resort town. Yes, residential commercial and a be friends a resort ahomejebia oba American ha nka ba be friend Lake George sana aye say Lake George nwa munim New York Lake George no sana ti ana say Ghana yemfa henfa say bia Elmina bi ana say bia yemfa Timpoku bi ana bibi sa Timpoku so resort bebre e wo ho no mo enti coast area now penso abitimi aka say Cape Coast bi yes I work KwaZulu Natal ho high place amanfo of South Africa epe baby ajoma home a wo mo ekọ yipa na say a very siren neema ekoso na Itikrani Metropolitan Municipality wo mo na hwekro no so ntinka Kumasi anka KMA of Zuba na dwuma ba Zuba counterpart o kromo no ye friend no Itikrani Metropolitan Assembly and now say Itikrani Metropolitan Municipality. Yes, EMM said the Ghana ye Kumasi AKM no omo de Itikrani Metropolitan Municipality. Na me pacho ben Greater Durban and I say bianca Greater Kumasi me can na me de ababa to so the amount. Na ekro Durban no ne what the Barbara for customer friend place of reeds REEDS place of reeds. What they call bia your friend says Zulu Kasamua Zulu language mono the pronunciation Hill Mulanga. Yes, Hill Mulanga. Yes, and no so kakra yede to so the amana on sampa ne kakra nso a yaba bi pm Kotoko total population krono Kotoko mo no 25,672 enti are Kotoko numbers no na hu se de niema esi eko ewo mo bibia de din telephone any ade it's intact bibia eko so wo Ghana omo lady Ghana 2 hours enti sana esi etie ewo mo Asante Kotoko Gateway Theater of Shopping bia omo wono so ben shopping mall kase yi pa enye ketua largest mall ewo Southern Hemisphere no so no me pa cho no ene abodin dia ma na honom ena Kotoko wonti we oba ese oba beji trophy oba na oba beji trophy na bibia timi ekoso edema Asante na yebo ya twishire enti by way of information na ese mi hu ni say me ba be serve with hot one na uhu baby a Asante Kotoko lodge precisely kra Asante Kotoko also precisely na utimi ehu said in so no eko tie more information Kotoko edru OR Tembo no me ba chomo for flight 1 hour 10 minutes in a copy mo e bia your friend said Durban Shaka Airport na from Shaka Airport no mudru ya na team my friends Kaiser Chief mpanyimfo any organizers of the Toyota Cup no amaniema nyina ay good ne womo ede try the favorite Asante Kotoko na me pacho from Shaka International Airport to Hotel Kotoko day no a 14 minutes drive 14 good minutes driver and shada enwa Sima do 9 14 minutes drive from the airport to the hotel na me pacho yam from to anim say ene okay tieniye mame mame incorrect me ho from hotel ya Kotoko day to the stadium my besia kind of Moses Mabida stadium no and a 14 minutes drive tieniye bium emame 14 minutes drive from hotel to baby ball Moses Mabida stadium na me pacho from airport to Kotoko edi free Shaka International Airport to ba hotel no and no 19 minutes drive hotel ya nso di fro no mo call or himpon okrum ho and residence 24 minutes drive and it tells you say Kotoko a nice place abibiano koso kama nti eno dem dey to any missing no training today team is resting we brofo kakra no so etwa ediagu me pacho players eka chire no so including Donzo tieniye mame enra make asem na obi dia beto comment section ya monto mobu achiefo ne adofo because sabe yebre anase yekeka ne mabom ansa na yetime e report kakra abrem yes servo nice na me mra me hunye video na obi medi matem e wo me ami video amaya ase de bro so wan hwe ya unyini nche wo anase wan hwe ya obabre wo so ho enye sa se me ba ye video me ni watem me content na me create
na ye nyina ye serve Asante Kotoko na obetena ho eka se me kan se mhuna with all due respect me show e ha drink akranti e ya amoma nye decrum ewo ade a sebe ye twere ho nam se ade mejo aha nti me sramu a ye fa ni die ene ahobrase e sefa e ma ye ho na enyini ewo atiasefo asase so achani ayi nsra na etumi anya good legacy ato amanchirima any video na meye you can decide to watch or not to watch enye force me a phone no so behwe na abehwe mi video na asa abedi matemu a bosu ene obebre pa wasase so a otie obehun sampa o tibi hwe yie pa na mse wadi nsamfu to the highest degree some high video me need you atem me mebo wo maame ana wo papa din me mebo wo busu apanyi din me mebo wankobi ahene din Kotoko poko pa personal bi enu tumfo se wo Asante mamu a som na me so me nsentro ni me ba na me se me som me nkonkoye dawu youngsters asem me se me ye Kotoko asem na one me nya adwen wo se makoka donzo asem enti o ba ba ye me a wa anya ade enti wa nhwe yi no ansesa wa adwen a wo bebre kakra pa no nso eye futu kakra mde tudwa ama ye netiefo adofo na o type bibia no wa decrom mesrewa wa mani die ni ahobrase aba no obisa ho sa de a me type ama me nuen ebebu na bam ebedidi na tam abambuo de emuye na emom obi de ye wa enya odan fa nkonko ye wunua sa pepepe ene sitie ye nuanom sentrefo a ye ma omudi timi achi ko ye no sabe eya isika ene ya bo ho ka ene de atudwa se omonkonko di achire ene ne omo nso edi information ahodo ede maye enti se de na me ka donzo asema no bi bedidi matem na me pa cho donzo ono eda so kumase amene wo kasei obi si na ne contract ene de ndie enti na e ma Kotoko nya announce me say medical no why first part we second part no so ene ya ewia be se me fansa no nan ekono esi owie no because dog panyini akachira ono nso ehwama bibia akoso kama na wona eka achire bi nso a etesa ablomo ma hye emirikatu kakras ni ti nedumu no wo nso adjoin under 20 team na ene wo ni wo eye emirikatu ho adwuma coach a ohwe achire coach wuti the nickname eno no na eme depa wuti yenua agema sa na esi eko ewo munti me de servo kama na wo hu Asante Kotoko hye train na se a nyame boa Dutch na nso a ye de hu information ho do nyina be ma na bibia timi akos for now there players rest kama ewo hotel kama ya ye de ato screen so a wonso wanya bia hwe na bibia ekos Protea Hotel sa na esiti enti uhia me a na me chiachia Asamu Akwaba said, share the video and for watching. Me did Derek sing Zito.